Ka HDFC Bank lengba ka project Jongka, ia kabala tip kum ka Society for the Upliftment of Villages and Development in Himalaya Areas, haka jingit relang bat ka Sericulture Department Nongpo, menta ka sengi ka arpenyo terik naitung, kala penlong ya ka training ai jing hikai, ba kumno ban ri knyang rendia, bat ban penmi ksai na uteu knyang. Ia ka ka training ai jing hikai la penlong ha conference hall Jongka office Sericulture Nongpo, haka jingit dan bentalang da operation pal, subject matter expert, uba el rempe Sericulture Inspector, nakatana treikam Jongka Sericulture Nongpo, uba Ambrose Jamu, bat uba Anwarul Marak Field Officer Jongka HDFC, bat lawan ban yeshim benta da kisau pongut ki nong riknyang, ki bana Western Ribhoi Jongka Than Jirang. Habayo pat ban yakran bat iway na ki nong riknyang rendia, ila penpau ba ihap ban mat shibun ki jing na marka jing long dok, ila ongru ba ihap ban riyaw knyang hakaju ka yeng ka baisa. Bat na kaliang ka jong kum iway na kinongri knyang, ila kerpat ya ka sorkar bakin paikmat lem syaki, bakin yo ya ka jingyarap, hakaban riyaw knyang rendia. Tunggu menawan kena ka training na rinyo ya ka jing mentoy ka jingyarap lem na kaliang juki ki office. Te punta ini ru play menawan play menyerap mensuran lem kum baki biru ki kuat lem bangi iyo ya ka jing mentoy. Meskipun yang jimentoy na kaliang dungi na menta kancing ri yang nyang dia bat min ai nguru ya ki bakila simkia ya kene ka training cengi bat long tansi iya sibun yang kinyarap yang yang akor bangiri teng ngila banyo bisa na udo na ko menta ngila penan kam yang bisa bensiu ke bestukon ya kijinun kam hing asem ta hidatar peryo ya kene ka forma menta nama rastu bodon jumentoy ni sipun. Bat hakane hisin jin ko ma yo ya training. Nek madan lupa. Isilor ya ki bandrilam yang ne unya dia namar ba dei ni ujing riu ba ajimentoy. Ada ki wa hi bandriu ki setu ni ta lagi. Orang yang setu tenat lada uhalele habato uhale ban yo ini bandiru yo ini ban pamru kita kecil jadi yang long kolong pemni phi ni leste bangin tu ang teng suri ini lagi dia lang kham tu ro ni suri hat lang kham tu bun so kiu bun so sim bawan bam nyemla ban ker ban date miri lang bat piang ni lang bat riu te kata ni bangis nyo siam jing Pawe de ka bakusan ya. Te dalam ka bla de yau kyang le ngi ha ban de la ka jong ka ying. Tang ma da ka daw ngi la ngi ha pri haju ka ying mai sa bru. Sabat ni ka ju ko par ka pat yo ya ka di semen. Man de lam ban pet yang ngi kum ngi le ki badu kusuk. Man alam ka cing yarap yang ngi ka ba. Ha ka ndo ka mno menta ka bagi kila lam pan yarap. Menengkong ni pau ki sungguh ya ka Subitharu kepala dan ini kebentapan pendidikan bentalang baka Sericulture Department. Kau ini nak kalian sungguh Sericulture Department rumila persang sibuan bahaba po Ribhoi District. Mengiti biru Ribhoi District kawan kadai kepada district. He apa penmi yo yang nuskop yang dia. Dia pertai berokoi hiru kami kalian kawan bar penmi yo skop yang dia. Menurut wasungsi kalau ini dan lightly di sektor kata kau ika bakmi yo skop bakmi yo ksai bakmi ya kijai ni klaim ha man yo bakmi ya ki yo skop bagi kijai ring telak bakmi yo ksai te hoi ka subitha kala le shibon kala onra iki nongra nyang ka nakathan jirang thakma nakathan jirang thakma kadai ka ba klan apo Ribhoi jungi bakmi yo skop dia ni labu ya kowe ka kukun bang ko thakma inaugurate mutau senam let's say but kanong ka jingyarap sipon nang unta jung nang pembi skop bakit la pan lagi hagini ki cakap labu te
hakapai de kiskim ta I karang ya ka sep samagra tu ke hopefully kasong hake performance nanti ki farmers we shimlot ya ka district pro away tingi pun pia ai ni scheme teki don ka tu ni pelayo jeng mentoi na ka yang na ka cirang block ro te ni hope ba ismi ke por perangwan kindang lengba initiative na ke subitha kindang kentiu susu ya ka rekomriknya production me jongki bakal lang ka jeng mentoi ro la ta jongki